Kastep kabasuk berkabakemen ni pibaro. Ngi pedang subhai pi hakane ka channel puli khubor ngap sipang. Kimat bukongsan menta kasngi ka khandai trik nailar aja arpuar na kenjat syai. Ka jingle songsit ka TMC hakajela kamla bantau perthai AA. Ong ukonrat. La ban lech suk ka tiket ka UDP sya uba sunshine. On ngap ya kasur upait ba bandra ya ka tiket. Ong uba metba. Uba auspicious ka PDF persya ya uba Eugenson. Ba Kennedy na mau plang haka election MLA arja arpulai. Menta ondeng lamayong kinong tray ka MEECL. San spa tengka usok saw, lai spa tengka upiat, bat saw spa tengka usok jau sikilo ha Pakistan. Tang daki benai bala siang rong, jot na ka surok kensi sa Miriau. On yakun ubak soundar na TMC na mau kurwat ha MLA election arja arpulai. Kajing pensai lengkot halor kajing ya kajaput Meghalaya Assam hapsyar khanduli. Syaksyok ki BSF ha kinong tu na Bangladesh. Watla om yo i hindrei kasyat katiu kum ki babiang. Kem ki pulit ya Saddam Hussein bakit petrol beain. Katu kat ni ki khubor nang ni. Tang da ki benai bala siang rong jot no ka surok kensi Miriau. Kumbaju ong ki briu bakarep karyang kadai ubut lum jong karoi kapar bat kayo kakot kumta kumju ru ki surok ki dei ki but lum jong karoi kapar kayo kakot kabayarap ban kentiu ya kasnong kathau bat kumju ru ya kajela hi borok kawai. Kajing don jang kisurok haman la ki jaka bat ki bayaso na kawai kasnong sya kawai pat kalayarap ya ki pait nong song snong khamtam ya kinong rep bat kinong khayi hakaba ki lej bande ya ki mar ki mata sya ki wai pat kisnong lingba kajing don jang kisurok. Wala ka sarkar jelahi kalapen biang ya kisurok kidang don pat kisnong ki bam syam pat yo surok bat ki badang hap ban pen bha bat pen he syu ya ki surok. Haka ar pendru terik nailar ajar arpuar na kaliang jong ukenjat syai ulayo ban wat benia halor ka jinglong jingman jong ka surok kabayaso na kasinong kensi sa Miriau. Kabadai ru kasurok kabadang penbha bat kumbalayo jing tip kani kasurok kajurong kumba katlai kilometer kabasdang nadu kasinong kensi. Ya kani kasurok lasdang man penbha nadu ka arpau terik unailar arhajar arpawai bat lamang ru ban pendep hapo arsnem kata hadu ka arpau terik nailar arhajar arpulai. Ya kani kasurok kabadang penbha la IT ha kontraktor bakerteng uba trilin nong si bat la IT ya kabenta bansna ya ka jingking syaki JV joint venture kata kamut la pentrei da uba forket maulong bat kakong sinna basuk siem. Katkum kajing tip balay ulum ukot khubor kenjat syai ya kani kasurok ladep ban penbha kumba prapau persen na kasispa bat labay tingka lingba ka Rural Infrastructure Development Fund RIDF arpunriu bat lamang ban pelut hadu arpunyo poin prapu arklur kani kasurok kaya soru bat kiwai pat kisnong kibakentup ya kasnong sokrot permadan umdum mau jakso bat mau kade kiwai pat kisnong kibayaso na kiniru kenyo jeng mentoilem kum kasnong jakoit mau khmak remang wa rinong marwir maupon bat kiwei susu lingba kate kasurok kum kakhana samari jong usnem arhajar khatwei laong bahadu khatlai hajar prapra kipait ba nongsong snong jong kani ka district kenyo jeng mentoi habaya keren bat katu katni kipait ba nongsong snong jong kani kathan saphang kani kasurok kinsi Miriau kilabatai ba kajingyo ban penbahano ya kani kasurok kalapen suk sikat dei yaki hakaliang kayat kayeng kakit kaba bat kumju ru hakipor bapang basitom namar kaladuna banbam ya kapor jong kibalej bawan bat khamtam hakapor balej bu ya kinong pang kilapen pauru baha kipor mensua kani kasurok kasniu baha haduk kata-kata hakaba kilej kiwan namar ba kasimpor dakikenta watang banpoi sasurok ba bayat kali jong kasunong kensi kila ongru ba kadang khamjan banwan na silong sa kensi banya kabalej na kensi sa Miriau. Kila yathu ru baha kipor mensua kihap ban kiar bat burom ya kikali kibahe kibakitmar kihap banyat syarut bat teng-teng kihap no hapok thliu nala namar ka jingrit palat jong kasurok bat kihap ban ailat ya kikali he bakin yat syua khnang bakin lait na ka jing mensau namar bakasniu bat khim kasurok. Kila ongru ba menta nadu balapan bahaya kani kasurok kalayarap bahaya kipait ba bat ru ya kinongnya kali bat kani kasurok kalakham baha ban ya kaba ya nujor bat kipor mensua hendrei pat na kaliang jong kinong song snong bat kinongnya kali kilapen pauru ya kajing sngau diau hakaba ya dei bat kajing long jingman jong kani kasurok kaba menta namar watla kiladep ban penbaha kani kasurok kalapei no tang hadin katu kat ni benai marsudep siang ya ka kipait ba jong kani kasnong kila kenturu ya ka sarkar bat ya ka office jong katanat PWD bakidei ban bot din bat dapet sani bha haba kile
lani ki pentrei ya kanu ka kam kenang makan omdon kanu ka jingdu nong arsya ya ka snong ne ka sarkar. Sakane ka khubor. Syasyo ki BSF hakinong tu na Bangladesh. Arngut ki sipai BSF kila syasyo hakinong khayitu ki badai na Bangladesh Haronggara South Garo Hills District hakajan met jong kasngi sejan. Katkum ki tulong khubor ki arngut ki balaman saw latip kerteng kum ubipul ar sangma bat u dinanat rai. Hakaju kapor nakaliang USP ka South Garo Hills u Siddharth Kumar Ambedkar ulayathu ba ki arngut ki sipai BSF kila syak thambor hakibriu ki bamla ban ithu Haronggara mat chakol hakaba kini ki arngut kila mensaw. Nakaliang USP ulayathu ba kimpat yo kanu ka khubor kababnia halor kani ka jingja. Kaba ki yo jing tip kadai ba kaladon ka jing suba ba kadon ka jingya jingyang kibriu hakaput. Bat hakane kidang lej ban pej kila syak thambor no hakini kibriu kibam ithu setia. Ulai itu baya ki arngut ki sipai BSF lapen kit no Shatura Civil Hospital ban ai jing sumar. Sakane kawai pat ka khubor. Kem ki pulit ya Saddam Hussein bakit petrol be ain. Henin ka sngi hakapor siteng sngi ai kakenhun jong ka Jorabat Police Outpost kila yo ban kem ya uwei ubriu ubanya ya kawai ka bolero pick up harengkat sibun ba ka petrol ka balat heb ha hakitop jeri ki bahe. Katai ka bolero pick up ka badai ka badon ya number AS not iwei LC sawar nyu unriu hakabalaong balayo ban kem nakithain khat sawmer bat habalakhen ya ka jingdon katai ka umpnyang petrol be ain kala don kumba 1000 lai spa litar ai ya ka balat heb hakin rutli kitop loong ba katai ka petrol be ain lawan bankit nakithain bernihat syarib hoy da ka jingthmu ban penpoi samorigau habaya dei ba katai ka jingja ki pulit kila kemno ya Saddam Hussein bat halor katai ki pulit kila deb ban ujor 1000 bat ka jing tokit kandang ya chakmat. Sa kani ka khubor na unang san hima. Pin KM biang ya ka kerdan ASI kentiu kurdan ya ki outpost ya ki thanat ong ka JSM. Tang khendiat ngut ki head constable jong katrat pulit ka jela ki yo lat ban kieu sya ka kerdan sub inspector bat bun ki syong thait no tangkum ki head constable nakadaw jong ka jingbam dan ka kerdan assistant sub inspector ne ASI hakatrat pulit. Kumta ka Jaintia Students Movement sengkeme JSM kalawan syakmat bandawa na ka sarkar jela ban pin KM biang ya ka kerdan kam ASI haka dorkhas balaai sya umentri katanat kampo iyeng umala kamen rembui haka sngi sejain hayung wali katpep pale juai ka JSM kalaong babun sin kalayoi bahaki police outpost ladon tang uwei ni arngut ki sub inspector bat uwei u head constable bat khendiat ngut ki constable katba ka jakat rekam jongki kalong kabayar haka outpost ki bon jait ki kam kum ka jing tokit ya ka jing ujor na ki pajba lej hajer hayeng ka syari penne pensa ya ka syongsuk syongsan bat kumta terter ka JSM ka sngow baladadon ki ASI kanyarap sibun ya USI hakibabun kiliang batang ka Meghalaya ka ba omdon ASI hari India hakawai pat kaliang ka JSM kaladawa ya ka jing penkiu kerdan no ya ki outpost kum karaliang lat rembai bat mulong bit house syaki police station bat ya ka primer traffic cell bat kiang police picket syaki outpost habaya dei bat ka jing dawa jong ka JSM ban penbun pulit umala kemen ula penpau ka jing sngo kemen ba ka sarkar lingba ka tanat pulit kalarai ban bu ya ka wei ka outpost habara to hakajaka bala ai sngo bha ka dorbar snong bat menta ka jing penkre bat jing mang ya ki kam kalaya chkhmat ula ongru ba ka Jaintia Hills kadai ka jaka don bok lada nujor bat kiwei ki district ka jela haka jing don ki outpost bat thanan ulaya thu ru ba ka mau konrau blok kam don tang ka wei ru ka police outpost bat lada don kino ki jingja sngsi ne jingja bakir ki kinong song snong ki bahap hapo ka mau konrau ki hap banwan syaduk madarating police station ban aya kino ki jing ujor susu ulaya thu ba ka Eastern West Khasi Hills USP UDSP u additional SP UOC ki pej tang ya ka wei ka police station sakane ka wei par ka khubor na maupor Shirkai saka khayi tu ya ki dieng na khlau sarkar nagaro sya Assam ka jing pen khlem tu bat khayi be a nya ki dieng saudong na ki khlau sarkar kala nangjur hari luom garo hakababun ki jaka kila selen bat ya kini ki dieng la khayi be ain be nagaro hills sya Assam hendrei ka balingo kalong wat la ki seng bhalang na kapor sya kapor ki yo bat ya kini ki trok bakit dieng saudong be ain na kaliang ka sarkar pat kamle ai
kum kawai na kiseng kapapit ngor bahaya kane ka jing khayitu ya ki dieng na ki klau sarkar ka AYWO dang hakini ki khandiat sngi hadin baki layo ka jing ujor na ki riu pajba ya kane ka jing kitu ya ki dieng saudong kala let hiar syaka damal gere melim bat yo banbat ya kawai katrok bolero pick up ML not praji lai nyo lai khandai kabalakit sitrok ki dieng saudong kani katrok kadang mut ban leit penhap yakini ki dieng saudong sya asam habala talasi batokit benia lalap ba omdon kot don sela satia lakadai na katanat kam khlau ka sarkar jela ne na katanat kam khlau ka GHADC kumta hadin balabat la IT yakani katrok bolero sya katanat kam khlau ka GHADC hakajing don lang u ranger officer bala simti yakani katrok da u chief forest officer GHADC tura kani ka jing khayitu yaki dieng saudong ka jurbha ha west but southwest Garo Hills kum hamilim Aminda Gre Gambe Gre Damal Gre Rangsak Hona Maljeng Gre Nogapara Gonggalang Gre Bolroka Kalcheng Para Mangching Kumjuru Hamak Dangra Dengasi bat hakiwe kiwe kijaka kajing khayi kalong wat hakapor min sngi min syairu hindrai omdon babat nikem ya kitrok bat kiyat mon bej klem jing salia kaseng AYWO kalapen pau baki don bun ki an balapen skem da ka sarkar pedeng bat sarkar jela banyada ki khlau ki betap bat ya kamariang hindrai kajing pentrai kampat yaki kasenjor palat hakabakat kane kajing khayitu yaki dieng na khlau sarkar sya asam ru omdon bakem nebat yakini kitrok bat kadaw kalong bakadai kajing edon ketilang hi jong ki hek sarkar kenno ka AYWO syusyu kaseng kalapen pau bakane kajing pampathar yaki dieng omtang bakakta ya kamariang banwanra kajing selen yaki khlau ki betap hindrai kawanra ru sa kajing tua ka khando bat jing bam sei so syu kajaka banrep banriang nalor kata kanwanra ru wat ya kajing kala kasun beneng kumta na kaliang kaseng kadawajur yaki bor badai pej bakin simkhia banyada yakane kajing khayitu yaki dieng bat kem yaki badan keti bat pen sitom yaki katkum ki kendon ai mentangi lapoi sikapakut te parlok saya subscribe lam yakane ka channel jungi saya like bat share ru syaki weipat te lada pidon bat ong ei sapha ha ka comment jong phi khlei sibun tat bangin dai kenduk biang saha ka weipat ka khubor